isesengura ry'amashusho y'imiterere y'isi Geospatial Analysis ryerekana ko ingabo za Kagame RDF na M23 basakambuye inkambi z'impunzi ziherereye mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma muri Nyarwanda y'ubutware imbaga ya Congo cyangwa se bimwe bakunda kwita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inkambi zibasiwe na RDF ni inkambi za Burengo, Rushangara, Kanyarucinya, Rushagara, Mugunga bakunze kwita BTM Sepak na Shabindu Kashaka. Izi nkambi zikaba zari zakiriye abanyekongo ibihumbi magana bavanywe mu byabo n'intambara rimwe yashoje muri Congo. Amashusho ya satelite twakuye ku rwa ArcGIS arerekana itandukaniro ry'uko inkambi zari zimeze ya 13 Mutarama 2025 nuko ahari inkambi haje kuba hameze kuri 24 Werurwe 2025. Yo senya inkambi bikaba yarakozwe na M23 na RDF nyuma y'uko bafashe umujyi wa Goma 28 Mutarama 2025. Oya 24 Werurwe amatongo yonyine niyo agaragara aho amahema y'ibihumbi yigeze washinze. RDF na M23 ntizarebeye izuba n'ibigo nderabuzima byari muri izo nkambi, mbese ntizazuyaje mu kubihindura amatongo batanatekereje ko byashobora kwifashishwa n'abanyekongo bari basanzwe batuye hafi y'izo nkambi. Mu nkambi ya Burengo RDF na M23 batangiye gutera ubwoba abakozi bashinzwe gutanga imfashanyo hamwe n'impunzi zo mu nkambi ya Burengo ku ya 9 Gashyantare 2025. Icyo gihe RDF na M23 babwiye ko bazasanga muri iyo nkambi nyuma y'iminsi 3 bazamwicira. M23 na RDF kandi bahaye impunzi zo mu nkambi ya Rushagara itegeko rimwe ryo kugenda. Inkambi ya Rushagara ikaba iherereye ku muhanda ugana iburengerazuba bwa Goma uzwi nka N2 ya 12 Gashyantare. RDF na M23 baje bafite inkoni maze batangira guhondagura aburi munyekongo basangaga ari mu ihema. M23 na RDF batsitse abaturage baturiye inkambi ya Rushengera bahuka mu mahema y'impunzi bakayasenya. Abantu benshi bashushubikanyijwe shishe itabona bagasinyirwaho inkambi bisanze ntaho bafite ho kujya, kandi zabo zari kure kandi nta buryo bafite bwo kugera iyo bavuye mu gihe gito. Benshi bagerageje gusobanurira M23 na RDF impamvu bari mu nkambi, ariko RDF na M23 baranga bavunira ibiti mu matwi. Abenshi impunzi zari mu nkambi ntaho bari bafite ho kugana kuko amazu yabo yarasenyutse. Abandi bamugajwe n'intambara ku buryo bakeneye ubufasha bashobora kwinyagambura. Hari kandi abafite ibibondo bashobora gufata urugendo rurerure mu gihe gito. Ibyo bikagarukiraho nk'uko nta mafunguro bari bafite baramira muri urwo rugendo. M23 na RDF bagenaga kandi babatega mu mayira bakabasubiza inyuma. Bashoboye kwishyira motongo ziborohereza urugendo, bibaye ngombwa ko baruhagarikira hagati nyuma y'uko RDF na M23 babacucuye utwabo, dore ko M23 na RDF babishyizaga amadolari 10 kuri buri bariyeri bacagaho iyo moto yabaga ifite umuzigo. Gusenya izi nkambi ya RDF na M23 bavuga ko amategeko mpuzamahanga arengera impunzi atabareba. Yageze naho M23 na RDF bavuga ko bibaye ngombwa bakoresha imbaraga nk'izakoreshwa mu ntambara, bagafata impunzi yose yanze gutaha nk'aho ari umwanzi witwaje intwaro uri kubarwanya. M23 na RDF bakomeje bavuga ko icyangombwa hari umutekano wa M23 kandi ko bakoreshwa n'amategeko ya gisirikare atari impuhweza gisivili. Aya magambo yumvikanaga mu imvugo y'iterabwoba RDF bavugaga iyo bari kubwira impunzi z'abanyekongo. Imvugo yuzuye mu iterabwoba ya RDF ihinduka iyo bari kuvugana n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga. Igihe M23 na RDF bavuga ko ntawe bahatira gutaha, ko basubira mu ngo zabo babikora ku bushake. Ahangaha abantu bakaba baribajije bati se ni gute RDF na M23 baza guhatira abanyekongo bandi bari muri Kongo kuva mu nkambi, mu gihe abanyekongo bavuga ikinyarwanda baba mu Rwanda bo batabahatira gutaha. Yewe nabigeze gushaka gutaha, bamwe bo ku Kibuye babahudutsemo barabica, abandi barahondagura, abashoboye kurokoka barabafunga.
ahanini rero igitera ingabo za Kagame na M23 gusenya inkambi no guhatira abanyekongo gutaha nuko iyo abanyekongo bari mu nkambi baba begereye ahantu hari abakozi b'imiryango mpuzamahanga. Ibi bikaba bifasha ko igihe hari uhohotewe kubimenyekanisha byoroha kandi ababikoze nabo bakamenyekana. Kagame na M23 ye bari kurwanya rero nuko abanyekongo batura ahantu bashobokera ko babonana n'ababaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bakaba bamenya amabi bari gukora. Kagame na M23 ye bakaba bashaka ko abanyekongo babajyana mu rutumva ingoma bazajya babacinyira bataka ntihagire ababatabara. Umuntu yakunze ko mu 2024 RDF na M23 zasutse urufaya nziza ari mu nkambi ziherereye hafi ya Goma. Ya kabiri Gashyantare 2024 RDF na M23 barashe igisasu cya mortier 120 muri metero 100 uvuye ku ishuri rya Nengapeta mu nkambi ya Mugunga. Ya gatandatu Mata 2024 RDF na M23 barashe igisasu mu nkambi ya Shebindu Kashaka yica ingimbi y'imyaka 19 kinasenya amahema 6. Uyu wa gatandatu Mata kandi RDF na M23 bitwikira ijoro bacengera mu nkambi ya Shebindu Kashaka tiramo za grenade. Izo grenade zishe abanyekongo 5 zinakomeretsa abandi 23. Nuko ya gatatu Gicurasi 2024 RDF na M23 barashe ibisasu 3 bya rokete mu nkambi ya Mugunga bica impunzi 17. Muri abo 17 bishwe rero n'ibisasu bya RDF 15 muri bo bakaba ari abana. Ibisasu kandi byakomerekeje abandi banyekongo 35. Babo bakomeretse harimo umwari w'imyaka 20 wasatuwe n'ibibaro bivuye muri bombe bikamwinjira mu ijosi no mu muhogo akaba adashobora kugira icyo yamira. RDF na M23 bashatse kubihirika kuri FARDC bavuga ko FARDC yashinze imizinga yayo mu nkambi. Iza ryaje kugaragaza ko nta mizinga ya FARDC yashinze mu nkambi, ahubwo imizinga yashinze ku dusozi turi hakurya y'inkambi. Bageze aho RDF na M23 bashimuta impunzi z'abanyekongo bakajya kubafungira mu ndake. RDF na M23 bafatiraga izo mpunzi bugwate kugeza igihe babahaye impiya. Babaga bashimuswe na RDF na M23 barakutwaga kandi bakabwirwa bimwe mu nzita andoyi. Nyuma yo kubashimuta kubahundagura no kubacucuza utwabo, RDF na M23 zabategekaga ko bagomba gusubira gutura mu turere twafashwe na RDF na M23. Benshi muri izo mpunzi bagize ubwoba bahitamo gusubira gutura mu turere twafashwe na M23, bakaba n'abasubiraga muri utwo turere gushakayo amafunguro nabo bakahahurira n'akaga. Abo bose bahoraga na RDF na M23 bahuragamo abangavu, abakobwa n'abagore bakabatwara bakajya kubafata ku ngufu. Mbese babakoreraga nka bimwe ya Kamwana nibwo yigamba kuri YouTube ko yafashe umubikira ku ngufu. Ikindi nuko izi mpunzi RDF na M23 basenyeho inkambi baje muri Goma ziturutse kuba zarasunikiwe muri Goma na M23 na RDF nyine. RDF na M23 bakaba barasunikiye impunzi muri Goma barasa mu nkambi za Kanyamahoro na Kanyarucinya bari baherereyemo. Bigize naho RDF ikoresha drone mu kurasa izi mpunzi. Kurasa bombe mu nkambi z'impunzi byatumye imiryango itabara imbabare na MSF cyangwa Médecins Sans Frontières hagarika gukorera mu nkambi. Bikaba byarakuye izi mpfu zitewe n'uko hari imbabare nyinshi zabuze ivurira. Kandi byongeyeho ko Kagame yazibye imirongo ya GPS cyangwa Global Positioning System bikabuza indege zizanye ubutabazi n'ubufasha kuba ku kigo cy'indege Goma. Ubugome nabwo bukaba bwaraviyemo imbabare nyinshi z'abanyekongo kuhatakariza amagara nyuma y'uko babuze imiti n'intungamubiri zo kubaramira. RDF na M23 bakaba barashakaga gusunika impunzi mu mujyi wa Goma mu rwego rwo kuzivangamo ngo babone uko byongera mu mujyi wa Goma nyine nitwa ko ari impunzi cyangwa bihaye isura y'impunzi. RDF na M23 kandi bagiye babonerana abangavu bakabafata ku ngufu, uburyo benshi muri abo bangavu bakurijemo uburwayi.
abo bangavu bakoreye ibya mfumbi na RDF bakomeje kubura kivurira, cyane ko RDF yabuza kujya gushaka ubuvuzi bakeneye mu bitaro bya Panzi yashinzwe na Dr. Denis Mukwege. RDF na 23 bari gutambamira abangavu kujya kwivuza bitewe n'uko bafite ubwoba ko ubuhamya bwabo bwakwandikwa n'abaganga bukaba bushobora kuzashingirwaho cyangwa bugashyikirizwa inkiko zirimo n'inkiko mpuzamahanga. Ibi RDF na 23 bakoze byo gusenyera abantu nkambi bakabacyura ku ngufu nta bufasha namba, n'ubu bifatwa nk'aho ari ibyaha by'intambara. Ibindi byaha by'intambara byakozwe n'ingabo za Kagame na 23 ye mu kurasa amabombe mu baturage b'impunzi. Bakomeje kutumvikana n'ukuntu Kagame na 23 ye bakomeje gukora ibi byaha by'intambara ingingo mpuzamahanga harimo na Loni barebera. Kugeza ubu nta perereza ryari ryakorwa ngo abari inyuma y'ibi byaha bagezwe imbere y'ubutabera. Bakurangiza kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ibihugu by'Uburayi muri rusange bari mu bakomeje gutambamira ishyirwaho ry'urukiko mpuzamahanga ruburanisha imanza zirebana n'ibyaha byakozwe muri Congo Kinshasa. Umuntu wese usesengura byimbitse ahamya ko intambara zikomeje kuyogoza Congo Kinshasa cyangwa n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ibihugu by'Uburayi bakomeje gukingira ikibaba Kagame. Iyo Kagame n'abambari be nabo baza kubanishwa n'urukiko rwa Arusha, abo ibyaha bya jenoside n'ibyaha by'intambara bihama bakabihanirwa. Ntabwo ibi byaha Kagame ari gukora muri Congo byari kuba biri gukorwa. Bill Clinton, Louis Michel na Tony Blair bari ku isonga mu bagize uruhare runini cyane gukingira ikibaba Kagame n'abambari be bataryozwa ibyaha bya jenoside by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Rero igihe Kagame ari gucura inkumbi no gusahura Congo, Tony Blair yongeye gutera mu Rwanda. Uko bigaragara Tony Blair yaje gutwara impiya zivuye mu micuzo Kagame amaze iminsi asahura muri Congo. Icyo wakwitega ni uko iminsi iri imbere Abongereza bashobora gufata iya mbere mu kongera gukingira ikibaba Kagame. Abongereza bivuga ko bashobora gukuriraho Kagame ibihano bamufatiye. Abongereza nibaramuka bikoze rero, ubwo Ababiligi, Abafaransa, Abadage nabo bizagenda gutyo maze ibihano Kagame yafatiwe bikurweho. Mbese bizasuna ko Uburayi bwose buzakuriraho Kagame ibihano bwamufatiye. Ngo bizambuka n'inyanja ya Atlantika, ndetse Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zihagarike ibihano zari zarafatiye Kagame. Bivuga ngo bimwe bafatiye Kabarebe ibihano kubera kuyogoza Congo bizahinduka imfabusa. Ibi nicyo kivuga ko Tony Blair nicyo kimuraje ishinga akaba ari mu Rwanda. Bitega amaso rero, izere ko uko isi yavumbuye ikinyoma cya Tony Blair mu bihe bya Iraq, n'inshuro nabwo bazamubwira bakamubwira bati ibinyoma byawe turabizi. Binashoboka cyane ko Tony Blair afatanyije n'umugore we Sheri Blair bagiye guhaguruka bagashabikira ko Ubwongereza bukora ibihano bwafatiye Kagame. Ese muri make impunzi nyinshi z'Abanyakongo ziracyakomeje gupfa. Igihe rero amahoro akomeje kwanga akaba yanga muri Congo, hano mu biro tubifurije amahoro, kandi iyo tubifurije amahoro turanababwira tuti abe ya mahoro ari mu rugwiro mwe w'iteka.